it's quite difficult. Ge o gola o sena papa, you're dead. Unfortunately, I lost my father when I was 19. And I strongly believe gore gona le batho ba kapa bana ba bashimane, especially ba bashimane ba ileng gore ba gola kwa ntle kwa ga bana bontate. And ke dumela gore rona re le bontate o ka tswa o le ntate wa bana ba bang ke kopa gore re thuse ba banye ba ba golang. And one of the most situation e ke feelang gore le yone it's bad ke ga o le ntate. Now o tsona ke gore o godise ngwana wa mosana. Remember o tsona ke gore o dire sengwe le sengwe se se ka beng se dirwa ke mme. Now mo ge go gae ke ne ke re le lona bomme jaaka re itse gore bomme ke batho ba ba tshwarang ka fa bogaleng, ke ba nang le lerato, ba kgona go go phuta, ba kgona go re thusa. A re thusaneng re lebeleleng kgodiso ya bana, because ke dumela gore ngwana o mongwe le o mongwe ke wa gago. Ha o le ngwana motsadi o mongwe le o mongwe ke wa gago. Now gonna ntate go very important, whether wa bereka or ga o bereke, whether o na le tšhelete kapa ga ona yona. Se se botlhokwa ke gore ga o bona ngwana o leka go mo thusa gore le ene a gole sentle, because you'll never know ka moso ka tsogele motho setšhabeng a thusa wena, a thusa your family, a thusa your friends or your neighbors. Se se botlhokwa ke gore a re thusaneng bontate, re godiseng bana jaaka le rona bontate ba rona ba re godisitse. I remember kana go ntse ke gola ntate wa ka papa ka nantsa a rata go ntha a re ha o ka gola ka maikarabelo kapa ka thuto e ke go fang yona o tla ba motho setšhabeng. Now ke nna yo gompieno ke a bona le nna gore ke motho setšhabeng ka thuto e ke godisitsweng ka yona ke re wa ka.